تماشاوانی نیجا پلاتفورما جوانین سربخواه بریا دا خویانیه که نخشره که نورا گهاند تیدا دیار دکه که اوی ایدی دست به چالاکین پاسیف بکن دو ایواره بناوی سوندا کردی هشتاگک جی وکرن به هزاران پیام بوی هشتاگ هاتن نویسین تیدا سوندا آخافتنا بزمان کردی تی خوارن او تشتکی نویل باکوره کردستانه پلاتفورما جوانین سربخواه بناوی خدای کردستانه دست به داخویانی آخوا کریه تیدا گوتیه اف دمک دریجه وکه پلاتفورما جوانین سربخواه جبو دانینا ریبازه که نو یا نتویی بتایبتی دناوا جوانان ده خباتین آواکرنا هشمندیه که بهز یا نتویی دکن هولدانین وان جهیلا تئوریک و سازمانی و حتی راده که بنگهک جوی ریبازا نور دانیه ایرو ایدی هاتیه وی راده کو او وی ریبازا نو به چالاکین پروتستوی راکینن پلاتفورم بحثا چالاکین پاسیف دکه دبیجه چالاکیا سوندا جیانا بکردی دست پیکه و ایدی اندام پلاتفورم سوند بخون لهر دوری بکردی باخفن پشت را و بردوامی چالاکیان جی هبه و شیوه وانجی وره گوهرتن اما یکسر بچنه جم یک جه اندام پلاتفورما جوانین سربخواه بریس فرید آزاد اما بنیرن او بچه رنگیج مرا بحثا و نخشره پلاتفورمه بکه دم باش بریز فرید آزاد تو بخیر هاتی روداوی از خوازم تجمره هنکی بحثا ناوروکا دا خویانیه بکه ما بحثا بشکی جیکر نخشره ود دما پیشته و چبه و مبستا وش چالاکین پاسیف چیه یعنی هونه چالاکین بچه آواهی بکن بله که فرید اگر تو آماده بی حس دکم ام هنکی بحثا دا خویانیا پلاتفورما جوانین سربخواه بکن چالاکیا کوجدوه و دست پیکریه و هر وهاد مها مجدار دجیه دی سوندا آخافتنا بزمان کردی لگلک دوران بطایبتی لدامو دزگهان لگل خلکی استخوازم تجمره بگرتایی بحث بکی بله خویایه دنگ من نگهیشت که فرید تو بخیر هاتی جاره کدن از خوازم تجمره بکرتایی دست بکه هنکی بحثا پلاتفورما جوانین سر بخوا بکی هون کینه بکی جان آرمان جان کار دکن آرمان جین وچنه وکه پلاتفورم پش را مبین سر چالاکی وشی بله دنوا خیری دابی لدست بکی سپاسیا و هفکارین ودکم جبو دابین کرنا و درفته پلاتفورما جوانین سربخواه تفگره که نشتمان پرورا جوانانه که بریا 6 سالان دست به خباتین خواه کر ریبازا و تفگره لسر 3 بنگهان هاتیه دانین یک جوان خداپرستیه یک نشتبان پروریه یک جی مرو دوستیه ما ریبازا خواه یعنی بنگه ها فکری و فلسفی ها ریبازا خواه لسروان هر سه خالاندانیه و هلبت آرمان چیه ده بنگه دا آرمان جامعه مزن کرن و برفره کرن و کور کرن تفگرا رزگاری خوازا نتوییا ملت کرده به ریبازا به متودا برخوادان پاسیف بله بله بکرتاسی از کارم وان پسان بیجیم وصا خویای کو ایدی هونه گرینگیه که گلکی زیده جی بدنا زمان آخافتنا بزمان کردی لبازاران لدامو دزگهان لهر دوری جبو زمان به زمان بازاره شویدن و هشتاگک دست بیکر بناوه سوندا کردی اف سوندا کردی ته چواته هونه بچرنگی و چالاکیه د پراتیکه ده جی بکن بله درسته ناو چالاکیه ما یعنی به درجایی سوندا جیانا بکردیه سوندا جیانا بکردی
بوی مبست رابیه دا که زمان کردی لکردستان ده همی قادن جیانه دا ببه زمان ملت کرد یعنی ملت کرد حتی که به تواهی ده همی قادن جیانه دا به زمان کردی باقوه امی وان خباتان بکن به تایبتی مبوه چالاکیه خواستی ام چی بکن بله مگو حت نزی 6 سالانه ام دخابتن پشتی خباتن من 6 سالان ام حتی راده کی هاتن ایدی ام دخوازن وی ربازه برای چالاکین پروتستوی راب گهینن بو ملت خواه و جواکا ناونتوی یعنی دوی چالاکیا پروتستوی دا آرمانج اوه که ام وی هلوستا خواه لسر زمان کردی راگی هینن بو جواکا خواه و بانگ لملت خواه بکن به طایبتی بانگ لجوانن خواه بکن بله او جوارن چالاکیا سون دا جیانا به کردی بشتار وی چالاکیه ببن و زمان کردی بخن همی قادن جیانه لکو داره هونه بکن که ده فرید همی تنی قادن جیان دا به کردی با لآمده خبن تنی لآمده یان لباجارین دنجی وی هبه اف چالاکی بله ev rêze çalakiyê ke çalakiya ku vê gavê medaya berxwe çalakiya pêşîne ji vê rêze çalakiyê yani em ê çalakiya pêşîn li Amedê li dar bixin û piştê wê çalakiyê bi hejmarên cuda û li bajarên cuda qonaq bi qonaq di demên cuda da em ê her tim vê çalakiyê li dar bixin heta ku zimanê Kurdî di hemû qadên jiyanê da bibe zimanê civaka Kurdistanê ev çalakî dê berdewam be em vê jî bêjin ev cureyeke ji rêze çalakiyên me yani çalakiya jiyana bi Kurdî cureyeke ji rêze çalakiyên me gelek çalakiyên me yên cuda jî hene em jî van çalakiyan jî em ê bi derbasbûna demê roj bi roj ragihînin û civaka xwe û civaka navneteweyî agahdar dikin. كاك فريد وقوتية جهة چالاكية ميدان شيخ سعيد الآمدي ما بستا أو هنا تني الوي ميداني بكردي باخفن وكنمونا حتى جسبي حتى يفاري الوي داري نوبتي بقرن بكردي باخفن يان إديد تمام جياني ده لدامو دزگهان لبانكيان لتمام كارو باري جيانا روجانه ده هنا بزمان كردي باخفن لهر دفري بله ام وی جی دیار بکن ام ده همی قادن جیان دا به زمان کردی باخفن چه دزگهین فرمی چه ده جیان روزانه دا چه لکولانان چه ده عربان دا چه لدکانان لکد ببلا ببه و بکیرا ده ببلا ببه ام به زمان کردی باخفن ده همی قادن جیان دا به وی چالاکیه ام وی آرمانجا خواه راگهینن نکو ام تنه لقادا شیخ سعید به کردی باخبن اما لوی داری راگ هینن که جنها پیدا بله جنها پیدا من همین قادن جیان دا به کردی باخبن دودکاریش مرهنه کی بحثا چالاکیین پشت رجی بکی و دکی جا چارچوبه دبن بکی مانی اگر تو وی ببیشی بله yani diyarkerine henek çalakiyan belki ha dürüst ne be برنامه me da viyoye lem tkarım ve bejin metoda me ya tekuşini berxwadana pasive berxwadana pasif çalakiye ka protestoye بریا خباتین به شدت خباتین به تندو توجی یعنی د چالاکیین مداد به تو اوی تندو توجی شدت تنبه رزه چالاکیان هاکو مراگ هندیه sonda jiyana kurdî en hat karim tenê derbarê wê da baxivim ev rêze çalakî dê her tim berdewam be piştê vê rêze çalakiyê em ê rêze çalakiyên xwayên din jî hê radikaltir rêze çalakiyên radikaltir em ê dîsa ragihînin dê çêtir be yani em paşê van diyar dikin dê çêtir be endamên we çendin platforma we çend endamên wê hene û rêkxistina we tenê li Amedê ye yan hûn berbelavin بله یعنی نها حما لهمو باجارین کردستانی یعنی باجارین باکوری کردستانی
کومن مین خواندن و گوتوبێژی هەنێ و li gelek bajarên Tirkiyeyê û her wisa li Rojava û Rojhilat û Başûrê Kurdistanê hevalên me hene û her wisa li diasporayê li Ewropayê heta Amerîka û Kanadayê hevalên me hene em egleb birêya komên xwendinê û gotûbêjê li dor mijarên wekî em bêjin dîrok û sosyolojiya Kurd û Kurdistanê em xebatên xwe egleb vîya wê dikin hejmara me gel û çend e bi rastî ev ne diyar e çünkî êdî tevgereka berbelav e yanî li gelek bajaran heye em nikarim yekser bêjim hejmar ev e. gelekî spas bi rêz Ferîd Azad endamê platforma ciwanên serbixwe ji Amedê tu mêvanê me bûyî zor spas.